Mal-4 miljun persuna qed isegwu l-logħob tal-Kampjonat Ewropew tal-Cricket li bħalissa qed isir f'Malta. Dan il-kampjonat ilu għaddej minn Ġunju tas-sena li għaddiet. Bħalissa 10 timijiet Ewropew jinsabu f'pajjiżna biex jikkompetu f'dan il-kampjonat li jiġbed lejh miljuni ta' segwaċi tat-tieni l-aktar sport segwit fid-dinja. One News żar il-ground tal-cricket fil-Kumpless Sportiv fil-Marsa, fejn hemmhekk tkellimna mal-fundatur ta' dan il-kampjonat, Daniel Weston, li huwa wkoll plejer tal-cricket għat-tim Ġermaniż. Is-Sur Weston sostna wkoll illi l-klima tagħmel lil pajjiżna ideali biex timijiet Ewropej jiġu f'Malta jipprattikaw dan l-isport li jintlagħab barra anke fix-xhur xitwin. In Malta we've got fantastic weather, a wonderful cricket ground to play in, and lots of students or lots of medical workers and lots of people that are here that have come from cricketing countries that now live in Malta and want to play cricket in Malta. The last time we were here for our event there was 5 teams, and now for this event it's 10 teams. So each time we come back there's more teams that continue to grow and want to play. Intant iċ-chairman tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Cricket Indika Pereira għallilna li f'pajjiżna dan l-isport qed jaqbad ritmu tajjeb, grazzi anki għall kultura ta' dan l-isport li daħlet fi żmien il-ħakma Ingliża f'Malta. Malta, as per se, cricket-wise, we grew from having 5 cricket teams. Within a period of 2 years, we have grown up to having up to 13 teams. Gozo historically now started the Gozo cricket team as well. So I'm expecting in the island of Gozo to grow up to about another maximum of 3 to 4 teams. Malta bħalissa hija klassifikata fit-58 post globalment, madankollu l-assoċjazzjoni qed taħdem biex fi żmien 5 snin ittejjeb din il-pożizzjoni u pajjiżna ikun mal-aqwa 20. Il-President tal-Assoċjazzjoni tenna illi dan l-isport f'pajjiżna għandu futur b'saħħtu, hekk kif bħalissa mal-2500 tifel u tifla qed jitħarġu f'din id-dixxepplina sportiva.